Мына ушул кара атка 96 миң сом берип азыр сода болот экен. 96 миң сом сурады, бербей атат. Азыр сода болот. Жаңасы экен. Буюрса бүгүн 13 март 2022 жыл. Биз Өзгөн мал базарындабыз. Бүгүнкү чыгарышта буюрса кудан өспүрүмдөрдү, рабочаттарды тартып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуп лайк басып колдоп туруңуздар. Бул жаш канча болуп калды ака? Быштыбы? Акчасы канча? Акчасы 250 миң сом болот экен мына быштыны. Пародасычы? Бишкекский порода дейт мына. Көздөрү негизи туштары, моюндары дагы жакшы экен мына. Көрөсүздөр. Мына көрсөтүп кой. Көрөсүздөр. Катар мына жактан өспүрүмдөрдү карап сурай берели, кандай болот атат. Алар мына ушул кунан экен, өспүрүм. Көрүңүздөр. Акчасы канча ака? 500 миң сом деп атат экен. Пародасычы? Кара байыр, аргын болсо керек дейт мына. Негизи жоон жолпу, туруштары дагы жакшы кунан экен. Кызыккандар буюрса көрүп байланышсаңыздар болот. Азыр номерин сурайт. Ака, номерди айтып койсу, кызыгып калгандар болсо? Чимбайдан 709 53 70 54 номерине байланышыңыздар мына ушул. Мына Кашканы көрөлү. Канча ака Кашкар? 150 миң сом кеми бар. Жаш канча болуп калды? Жазга кунан. Ошо кунан болуп калыптыр да. Кунан болуп калыптыр. Көрүңүздөр. 150 миң кеми бар экен. Пародасычы? Paroda таза карабайыр. Таза карабайыр порода дагы дейт. Номериңизди айтып койсоңуздар, кызыгып калгандар болсо. 708 менен 071788. Ушул номерге буюрса байланышып, кызыккандар сүйлөшсөңүздөр болот. Азыр биз ушул тараптан эми дагы өспүрүмдөрдү карап сурай берели. Мына өспүрүмдү көрөлүчү мынаны. Бабылта ушул, а? Канча берет? 90 миң берет. 90 миң сом берип атат экен ошол. Жакшычы? Бышты экен. Жазга жаңасы болот экен. Кумар бастырган келеди. Азыр мына жол жака келсин, ошол жактан дагы бир көрсөтүп коелу мына азыр. Ушул сода болот экен. Siz kança dediniz aka özünüz? 150 km var dediniz. Kumar. Ha, gele de taz. Ha, uşul. 150 km var deyip, azı 90 milyon bir yer var deyip. Ha, dediğiniz turuşlarda jakşı eken. Kazıkları, kükürtleri müsait koydu. Üse turgan lazım geldi. Büyüse kızıkkanlar görüp emiyorsanızlar bulat. Aga, nomberinizi ayıp koysun, satılmayan sakopsa. Aga, satып алса номер айтып койсуң Кокустан. 78. Аха. 88 85 20. Ушул номерге байланышыңыздар агалар. Мына бул өспүрүмгө. Алар андай мына ушул кунанды көрүңүздөр. 100 миң сом кем бар дат. Ha. Көрүңүздөр. Бурумдары дагы, эмелер дагы жакшы экен. Кунан дейт мына. 100 миң кеми бар. Суралча ака. Канча беришти? 78 берди дейт мына. Бул кандай İşke daha getiriyor, tabi yüründüler mi diye? İşke yürelek. İşke yürütülüyor. Görürsünüz, mini yürüt koydu. Oo. Aka, nomeri ait koyun, kızı puanlar olsa? 707 214 224 nomerine paylaşmışlar. Şula. Taza Karabayır paradası. Ha. Alar, anlayayım nasıl iki saatken görünüzler. Mына чакан негизи шамдага дейт, азыр дагы көрөсүз, күлүк дейт. 120 миң сом кем бар да. Буюрса өздөр көрүп бир кызыккандар көрсөңүздөр болот. Азыр ошол келгенде номерин дагы алып беребиз, мына келет. Таза күлүк дейт. Көрдүңүздөр, басыштары дагы жакшы экен. Кайсы жердин аты? Шорошаттын аты. Шорошаттын аты дейт. Көрдүңүздөр. Така улак, Топо улакка дагы кете берет дейт. Topalakta biraz kısılıp atken, bırak hıntıl öğretken deyip. Negizi 5-5'ke aydayık deyip. Numerine ait olsanız mısın? 0770 menen 30 10 98 WhatsApp'ta var. WhatsApp'ta var. Şu numerde buyursa baylansınızlar. Görüp özlerde bağ verip alsanızlar bulut ağlar. Bu kaç olur? Kaç olur? 200 ming som. Yaşıca? Kunan eken. Görünsüz. Parodası kaç aka? Parodası. Bilmeysiz mi? Parodasını точно bilmeyim deydi.
Ha, 200 ming so'm deyotgan. Ko'zlar. Qaysi nandi bu? Bol, nari qo'yib o'tadi. O'sha yerda aytib qo'y. Bu yoqdan asqatar. Bu yerda shu bir odamlik ekanda, 4 shu. Tapmaydi qo'y deydi. Bo'ldi. Azo shol yerdan mana o'spirimlarni ko'raylik. Nega qachadan bo'ldi o'spirimlar? Bunisi 200 ming, bunisi 300 ming so'm deydi. Yoshlaricha. Ekoten 5 to'lat deydi. Ko'zlari? Son, ömürlerdagi. Bu Ekotenler Karabayır ko'radi. Neyse yaxshi ekan. Nomer aytib qo'ysiz aka, qiziq qolganlar olsa 73 menen. 21 82 82. Shu nomerga baylanishinglar mana shu iki ömürlerge. Ko'rib qiziqlar ko'rasizlar. Ondan keyingi o'spirimni ko'raylik. Yosh qancha bo'lib qoldi? Tapmaydi qo'ylar. Tapmaydi qo'ylar deydi. Azo shol yerda bunday og'zini ko'rasiz bilan. Ondan biz rabochat qotamiz. Akjaray'da soldalı Kaç oldu bakalım? Oo. 80'den koy verdim. 80'den koyup verdi o da. Biri Sonra Akjar. siz rodasınız. Akjar'ın kutundağı var. Hayır, nanı var. Nanı. Nanı Katatay 146 bin soma satıyor. Geçe canlama dözden. Adam 80'den koyup veren de tasma. Bazen sıralık 80'den koyup verdi. Vermeytem değil. Siz özünüzün bazısını aytmanızda geldin. 80-90 kam var, şunu aytsanız ha. Karabayır ile deydi özün. Dokument de o. Yaş kaç oldu? Yok, bundan bol kalpır da yazga. Nol canası 81 ming ha? 81 ming so'mga sotib oldi. İşi ulagı da var gen. 81 mingga sotib alındı. Andayım nasıl jorgo deydi? 60 ming mi? 65 ming kam var bu. 65 ming so'm kem var deyotgan. Jorgo deydi. Ko'ringizlar. Yaş qancha qoldi? To'shnasin bilmayman. To'shnasin bilmaydi deydi yashini. Ko'ringizlar. O'sha joqda bir bostirib qo'ysin ko'raylik. Ko'rinadigan bor jorgosi. Bu yer kengroq yer bo'lganda. Ha, ko'zlar ketgan. Az kelsa nomerdan so'rab beraylik. 65 ming so'm kem bor deydi. Ha, kelayotgan ko'zlar jorgoni. Ha. Nomerini ayıp koyasın mı? Nomerini. Kızıp kandan sonra jorgo so'rab qoldi. Nomer yo'qda. Yo'qpa. Nomer yo'q deydi. Qayerdan atasiz? Oshdan geldi ha? Japalaqdan geldi deydi Oshdan. Jorgo ekan. Attı qancha do'st aka? 75. Yaxshicha. Ekasi. Ishga qanday? Biron sat berdi deydi. İşini to'shna bilmayman deydi. Attı qancha do'st aka? 100. Yaxshicha. 3 asy. İşi qanday? İşi var mı? Egasi bölök deydi. İşi var deydi. Egasi bölök. Astar. Qancha do'st aka? 140 ming so'm. Yaxshicha. Ekasi yo'lat deydi. İşi ulag var mı? Ulag uyuyru var deydi. Ko'ringizlar. 140 kem var deydi. Hozir bu yerdan dağı chaqanroq rabochatlardan so'raylik. Kaç olayotgan ataka? 110 deydi. 110? Yo'q, biroq ulaqada chavulib yurdi. Ulaqada chavulib yurgan deydi. Arava salınlek deydi. 110 deydi. Chiqishda degan deydi nerdagilarimiz. Yaqa rabochatlar tarafqa ulaq atlar deydi, arlab ketgan deydi. Qancha o'tadi aka rabochat? 80 ming so'm kem bor deydi. Qancha o'tadi bu? 100 kam var. Yaşıcha? 4 asy ekan. İşi qanday? Ulagı da var. Neyse işe aydayı işi de var mı? İşi var. Universal ekan da? Universal deydi. Yaş qancha dedingiz? 4 asy. Nomerini aytib qo'ysan, qiziq qolganlarsa 220 Aha. 20 91 03. Shu nomerga baylanishingizlar. Bozor qancha so'radi? 70 80 so'radi. 70-80 ga cheyin so'radi, berdim deydi. Daha almaz olsa bit qo'yib bersa. Azroq qo'shib bitadi. Azroq qo'shib bitadi deydi. Qiziqqanlar baylanishdi. Qayerdan atdi? Qaraljan. Qaraljan atdi kanallar. Mana shundaqlar. Bugun biz O'zgon bozoridan rabochatlarni, qonal o'spirimlarni tatib ko'rsatganga harakat qildik. Sunish fikirlar bo'lsa kommentariyga qoldiringizlar. Kanalga qattiqliklar, podpiska knopkasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yingizlar. Bizdan kelgan videolarni birinchidan bo'lib turasizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.